بناتكم صقم ويكا بناتكم شجر عند حدا كاب اكاونتهم ويكا كاب ديبيت كاردهم غنزب تسريقو ويكا عند حدا طفيو بانكي نحنا إلنا حصوبين يزبلو سلازي بانكي عند حدا السخوم ديبيت كاردهم ابزخونه نغرات اكسس غيرومهم ويكا زخونه سبسريقكم بانكي والحاده زحتتولو يبلون اب كلتشن اسرا حدا مفارق يخون نحن تحفتنا كم زحج سرح زحلو زلو سرح ابزحلو نبره غزيات مالتي بيندت سرح رخيمنا لكم ويكا امسانا خسر هي خد بمبال بزو اكسس ناتا اناب لابتوب ويكا اكسس بمزداد نتي ناتا لابتوب كم سرقون ويكا كم اكسس وشيدوم نتي اكاونت ناتا كم بزحي غنزب كم زلومو كابت غنزب زلواها اذا غنزب زي للعقن سيدنا كسزلنا كابزي اوصيخي نابزا اكاونت زي ترانسفير غبري بمبال نسارما خمتي سومز بولو مسرت بانكي اوچا كابتيسا زوصوتو نابتي اكاونت ناتوم چوتومو on the same time كم كلاي غيزه እንደገና ይحتوا ላይ ነገር ዕድልግን ደውላም ሰሐብረትኒ አብቲ ነገራት ግበር ነበረውን suspicious coins ሰማዕኒ ወይካ ከምቲ ዝድለ coins ለስተ ዘይተራየኒ ንባንክ ከይዳ ክትሕብሮምን and then እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ንሶም ድማ አጽኒዖም ክሕብሩዋኩም ዘለዎም ይሕብራ ምክንያቱ ኣብ ስራሕ ስለነበርኩት ግዜቲ ብግቡእ ክሕግዛይ ካልኩን ግን ጽቡቕ ነገራት ኮይኑ ባንኪን ምስ ፖሊስ ብምትሕብባር ነቲ ነገራት ጠጠው አቢሎም ንሳግን ገንዘባ خسيرا ማለት እዩ ስለዚ እንድሕርዳ ከምዚ ከይጋጥመኩም ተሓስቡ ኮይንኩም ወይ ከዓ ከይጋጥም ንብል ኮይና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ራእይዋሞ እንደ ንስኹም ድማ ኣብ ህይወትኩም ብግቡእ ክትጥቀሙሉ ክትክእለኩም ቅድሚ ግን ነዚ ቻነል እንድሕርዳ ሓደሽቲ ኮይንኩም ነዚ ቻነል ንምዕባይ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሓገዝኩም ኣይፈለና እንዳበልኩ ናብታ ቪድዮ ከብለኩም ክፍትነ When should you use a debit card and when should you use a credit card? You should only use a debit card when you want to go get cash from an ATM or when you walk into a branch to do something. Why? Other than that, never use a debit card. As a banker, I'll tell people don't use your debit cards. Because once you use your debit cards, like if you have your, your debit cards like connected to your PayPal, your Venmo, your Zelle, whatever, that's fine. But never go pay. Try not to use it out there because once you have your bank account information out there, and if someone or some hacker or whatever does get the ability to get into it and clean it out or hack into it, it's very difficult to get your money back. But if you use a credit card for all your payments, and it happens all the time, right? Like it gets, the numbers go. I mean, someone hijacks it and gets all, and you have a charge that you didn't do on it. You can always dispute that. Mm-hmm. But a debit card basically is like, access to your bank account. A credit card isn't. So I almost never use a debit card. I use a credit card for everything. It's like Dean taught me this lesson when I put my debit card down. Do you remember this? At Amazing Lash Studio, and I canceled, and they kept billing me also, for 3 months. You gotta understand one thing. And they would not stop billing me after I canceled. Everyone needs to understand this, that if you use your debit card for payments, for anything, it goes through, that payment's deducted through an ACH system. And once your information is out there, so basically it's like this. If I get your debit card information, I can technically through my bank account pull money out of your account because I have your information. Whenever you want. That's what they did to you. That's what they did to me. Yeah. Even after I canceled. Exactly. Because they have the information. 3 months straight, and I had to dispute every single one. Yeah. And it took like 3 months just to get the dispute back. Never use your debit card if you can avoid it, because that's your banking information putting out there. Why can't you just put a stop on that vendor in your bank account? Why isn't that a thing? Well, I don't want to get into the thing, but like when someone hijacks a client's account, when an account's compromised, right, you immediately change the account number. But this isn't even like a compromised account. It's a compromise. It's already compromised. You tell them not to do it and they keep doing it because they have your... So how'd you fix that problem? I canceled my card. You cancel your card. And you have to go create another one. I even went into the store and told them how much easier it is if you just use a credit card for everything, a credit card, and then or a charge card, like an Amex or something. No, and they charge you on something that merchant charges you, or someone fraudulently like uses your card, duplicates it, and starts using it at the gas station or whatever. You can just dispute it. And what happens when you dispute something with your credit card company? Immediately they cancel it and send you a new one. Yeah, it's much safer, especially use Amex. ጀም ካብዝ ብዙሕ ተማሂርና ክንከውን ንኽእል ኢና ስለዚ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዜያት እስኹም እንድሕር ደኣ ዴቢት ካርድኩም ክትጥቀሙሉ ደሊኹም ፕሊስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይትጥቀሙሉ እንድሕር ደኣ ካሽ ክተውፅሉ ኮይንኩም ከይትኩም ኣብቲ እስኹም ትጥቀሙሉ ባንኪ ወይ ከዓ ኣብ ተን ሌጋል ዝኾና ባንኪ ከይትኩም ክተውፅሉ ክትክእለኩም ዝኽብለኩም ከለኹ ኣብቲ ናተን ጨንፈር ኣብቲ ባንኪ ክትከውሉ ኣለኩም ዝኾነ ኤቲኤም ረኺብና ወይ ከዓ ዝኾነ ኤቲኤም ረኺብና ኢልኩም ኣብ ዝኾነ ሞላትን ኣብ ዝኾነ ነገራትን ገንዘብኩም ኣይተውፁ ተኣፋፊ ግዜ እዩ ዘለናዮ ግዜ ምዚ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለታት ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ክጋጥም ስለ ዝኽእል ክሬዲት ካርድኩምን እቲ ቪዛ ናትኩምን ኣብ ደገኹም ተጠቀምሉ ምክንያቱ ንሱ ኢንሹራንስ ስለ ዘለዎ ዲስፒዩት ክንገብር ከለና ወይ ከዓ ክሌም ክንገብረሉ ከለና እቲ ኢንሹራንስ ክዓፅወልና ይኽእል እዩ ወይ ምስ ዓፅናዮ ድማ ራይት ኣዌይ እቲ ናይ ክሬዲት ካርድ ክሰዱልና ይኽእሉ እዮም ኣብ ዴቢት ካርድ ግን እንድሕር ከም ናተይ ርእቶ ወይ ከዓ ኣነ ካብ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ዓመት 2 ዓመት ሓንቲ ዴቢት ካርድ እንድሕር ዳልያትኩም ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ክቕይሮ ኣይረኣናን ወይ ከዓ ብዙሕ ዝቕይሮ ሰብ ኣይረኣኹን ኣነ ግን ብውልቀይ ካብ ሓደ ኮርስ ኣብ ዝወስድሉ ነበርኩ ግዜ ዓመት 2 ዓመት ወይ ከዓ 5 ዓመት ኣብቲ ንዓኻ ዝኾነ ነገራት ክጥዕመካ ዝኽእል ከይትካ ዴቢት ናሃትካ ከም ብሓድሽ ክትሕድሶ ትክእል ኣለካ ሓድሽ ቁፅሪ ዘለዎን ሓድሽ ዴቢት ካርድ ክትወሃብ ትክእል ኣለካ ስለዚ ንስኹም ኣብ ዘለኹሞ ፕሊስ ቢ ሴፍ ብዙሕ እቲ ዘይርዳእኩም ነገራት ኣይትግበርዎ እንድሕር ዳ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኮይንኩም እቲ ክትጥቀምሉ ዘለኩም ኣብቲ ክትጥቀምሉ ዘለኩም ጥራይ ተጠቀምሉ እንድሕር ዳ ዴቢት የፍራሃናዩ ወይ ከዓ ዴቢት ኣይፍራሃናኒ ወይ ከዓ እንድሕር ዳ ኦኬ ክሬዲት ዘይብልና ክትብሉ ኮይንኩም ድማ ተተኻኢሉ ካሽ ሒዝኩም ኣብቲ ዘለኹምሉ ነገራት ብካሽ ተትጥቀሙ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ እዛ ዓዲ እዚ ዕዳታትካ ዝሽየጠሉ ዓድን ባእኻ ኬር ዘይገብሩሉን ዓድን እዩ ምክንያቱ ፕሊስ ንዓና ንስድራናን እንዳተማሃርና እንዳፈለጥናን ነዚ ነገራት እዚ ክነወግዶም ንፈትን ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘጋጥም ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚ ነይሩ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ዓወትና ሳልጦ حبيب على المسيب كبار الحنابل نايل الخيال